Location mang ya anang pier lo dak lo la air chot lo and itum kedami ke pu gohoti road pen sidami yo okay kardom karbing long and welcome to my YouTube channel Genu Vlogs and pini bangke ningerong ya yo and plus nili paita nang don and pu Arjun da do and ibong Rohit da do basista alamang ke pini bangke nang thanik po hai holo danle damlo pulote nili tum nogwan si paleji la pen ke adhak tum chini po chini nelam bote hodakle roxy nang thani po pachini po and I ran away out of all this gray. I just went out. Okay, don't worry tum and non ge no word nang lutelo and showroom da ledak po showroom ang ke nampak lang ponik po non ledak po alam so kita ya and opai ko sa nang ningarong lo ha le pai da ningarong lo tho and nampak lang ponik po ko PPC pini clean jima po ke ta Your destination is on the left. kuna lo gari pasang ke Gar pasang lo. hopan pasang Finally no check lo. Finally ang lecture lah. Okay, finally KTM showroom ang le lo non bang ke dam sune. Okay, dah lo KTM showroom le lo. And don mare to finally KTM showroom nang lecture lah. And ala ne arif tada hana pachatong ikko. Pyar lo lut na. Oh. Finally KTM showroom nang lecture lo and now so philote nang thani pok PSC se ni paklang poknya buke ja lecture la lo dada bhalne Bal. ke non bang KTM ta service dole service center bo pura ja a service center dolo non bang aro nan non booking nalo and ID hai nahi pehla voter ID tonge pan card hai nahi pehla and I know me nahi polote banking na nearly already description of phone la contact number plus Google Map long mo nali tom ke bang save non to bomno and na thana tank ke mane kal 7 days but hotel last September or pehla as pamon nili thani ko mane dak showroom no wine kan KTM showroom no salam no and non bang ke la PP ma bike do la so cinematic shot le la na
booking tangla lo and dada ভাল নাই কৰা না পড়াবো এতিয়া যাম আৰু আমি booking হৈ গ'ল আহিলেও আমি ফোন কৰি দিম ইনফৰমেশ্যন দি দিম ওকে বাইক অহাৰ লগে লগে তোমাক কণ্টেক্ট কৰিম আমি আহি পেলাই বাইকখন ডেলিভাৰী লৈ ল'ম ওকে দে দাদা যাম দে ওকে বাই বাই এইখিনি বাহিৰত আৰু ডান লং ল আৰু ডান থাং রয়ে টার্নিং আর রঙলো বহুত কি হয়েছে দাদা লগ পাম আৰু ওকে বুকিং তা টাংলাপ লো এনকে নন কান লো মানে 10 days 15 days সিংহং নাং পহে এন্ড নগং KTM শোরুম নং লো লাকে লাকে KTM নগং আজকা warna da do KTM na do la la nogong lo and normally to kado ko besi tame non nangkile isi adventure video side po normally to kado ko besi tame chetong inang ni ke ako ni planning da dolo je all curving long right puri phantalo la pen kedamia son mane dopik lo dake seta sethan bo nang normally to lalo no ani da so pegan yo and kemdam tuna paison lo nang ning dok lo bo bike bangga dok lo oke ni paida ning dok lo to photo haiste me ni pahan paklang ponelo engke non bangke dam na ho apa bike nang ning dok lo bo dok lo dam luôn được ni paida ning dok lo ni pai ning dok den ta ning dok lo ya tante dam thu na oke yo normally tum nili booking at lo and ni paida ning dok lo tholo so bike bang and non ke hem che dam bo plo non 10 days kali te 15 days back kwan mane ni pula hai hala dak showroom long ke do mani phan mane 50 din lote mesen bo pusini pulo ta lang tom lang prothom mom ni long message nang le prothom mane bike nang le lo pulote and mo delivery hot a video da dolang don wali tam hala shots tame chetong ikna and non bang ke dam thuna heman to or lo le yo don wali tam moneta do pegan Hola cái clock tower đó đó. Sa kong long lai Hola cái hola tao cái là dashboard là pu ban lên mà lang ở road bên traffic đó thì nếu nông là pu dashboard cái đam mi road bên si đam po cái motor direct hop bên mang pet ya. Anh là clock tower cái ya. Là pu là này suy. Là pu. mas koles mana Lapu dia nama. Nepal. Okay. Ada praman aja cuci pilan sampai non ladak si itu pun ya. Kicosin mah baklang pun pedal lo. Non bang ke hem se dam chalo. Dan mari tum gorom pegan ho. vàng páy là Giờ là mang đám á. Một phút bên đang chân cặp vào luôn. xe là nhiều phút nào cũng nhiều Ôi ôi. Đã xoay ria thì rồi đục cái cả. Cô lang mẹ thật là đồ.